hanyuma hakaza ibintu icyenda twunguka muri hadithi ya kane mu gitabo Umdatul Ahkam. Icyambere wujubul istinshaqi wal istinthar. قال النووي رحمه الله فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق. icyambere twunguka muri hadith ni itegeko ry'uko igihe umuntu ari gutawaza ashyira amazi mu mazuru akanayapfuna, ashyira amazi mu mazuru akanayapfuna. ibi nabyo ko ari itegeko mu by'itegeko mu gutawaza. قال الإمام النووي رحمه الله، الإمام النووي من مجري مواتي muri hadith harimo dilalatun zahira, harimo gihamya igaragara yuko ibi bintu bibiri bitandukanye. al istinshaq ni ikintu cyitwa al istinthar. al istinshaq ni iki? twavuze ko ari ukwinjiza amazi mu mazuru. al istinthar bikaba kuyasohora, kuyapfuna. So ibi rero mu gutawaza nabyo ni mu by'itegeko bikenerwa ko umuntu agomba kubikora, kubera ko amazuru twabonye ko ari igice kiri ku buranga, kandi uburanga umuntu yategetswe kubwoza, bityo rero n'ibiri ku buranga birajyana n'uburanga, hariho amazuru, hariho umunwa, byose. bityo rero icyo ni icyambere twunguka muri hadith, ko igihe umuntu ari gutawaza akoza uburanga bwe agomba gushyira amazi mu mazuru akanayapfuna. icyo nicyo twiga muri hadith icyambere. icya kabiri twiga muri hadith anna al anfa min al wajhi fi al wudu. أخذا من هذا الحديث مع الآية فغسلوا وجوهكم. icya kabiri nuko izuru riri ku buranga, nibyo twari tumaze kwiga. nivuga ngo izuru riri ku buranga nka kimwe n'ubundi mu bisabwa koza uri gutawaza. tubikuye muri iyi aya, Imana subhanahu wa ta'ala iravuga muri Qur'an igira iti ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salah, yemwe abemeye, idha qumtum ila as-salah ay idha aradtum al-qiyama ila as-salah, igihe cyose muzashyiraho umugambi ko mugiye gusari, faghsilu wujuhakum, muwoze uburanga bwanyu. hadha amr, iri ni itegeko rivuye ku Mana. wal amru yaqtadi al-wujub, ni ukuvuga ngo iyo Imana idutegetse bisobanuye gushyira mu bikorwa, ni itegeko. ni ukuvuga ngo Imana rero itubwira ati mwoze uburanga, kandi uburanga hariho iki? hariho izuru, bityo naryo ushyiramo amazi winjizamo ubundi ugapfuna nk'uko twabibonye. Cyoro ni icya kabiri twiga, ko izuru naryo riri ku buranga, ubwo birajyana mu tegeko ryo koza uburanga. icya gatatu twunguka muri hadith mashru'iyyatu al-itar liman istanja bil hijara. قال المجد في المنتقى وهو محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث. icya gatatu twunguka muri hadith nuko igihe umuntu agiye kwistangisha amabuye yabuze amazi, turi kumwe, asabwa gukora mu buryo bwa witr. iyo niyo sunna, ni nabwo ubona ibihembo kuri iyo sunna ubukoze, nk'umugenzo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. nivanga amabuye 3 cyangwa se 5 cyangwa se 7 gutyo gutyo. uyu mumenyi mu gitabo cye al-Muntaka aratubwira ngo ibi rero bigaragaza yuko gukora mu buryo buri sunna, turi kumwe, nibyo bikenewe, ndetse n'igihe cyose habaye kongezaho ibuye biba ari byiza kugarukira kuri sunna. twabisobanuye ariko masomo yatambutse. ni ukuvuga ngo umuntu akoresha amabuye 3, umwanda wenda ukabona hari umwanda usigayeho, ushyira urenzaho irya 4, wakoresha irya 4 ariko ugahita ushyiraho irya 5 kugira ngo bibe witr. nk'uko iyo ukoresha amabuye 5 ukabona umwanda uracyawufite ugashyira irya 6, ni byiza kurenzaho irya 7 bigahita biba witr, ukabona ibihembo byo gukora sunna. bityo rero amabuye 3, 5, 7 gutyo gutyo mu buryo bwa witr. icya kane twunguka muri hadith, qala ibn Hajar rahimahullah, ibn Hajar imana imugirire impuhwe aratubwira ati istanbata qawmun min al-hadith anna mawdi' al-istinja' makhsusun bir-rukhsah ma'a baqa'i athari an-najasati alayhi. ibn Hajar nk'umumenyi ukomeye cyane muri hadith atwereka yuko abamenyi ba fiqh bakoze istinbat, ubushakashatsi bukomeye cyane, bakura itegeko rikomeye cyane ryiza twanatanzeho qaida ya fiqh ivuga ngo umumul balwa min mujibat at-taysir. hari principe cyangwa se ihame muri sharia rivuga ngo iyo ikintu kirimo ibigeragezo byinshi, idini y'Islamu ihita itegeka koroherezwa. ni ukuvuga ngo iyo umuntu yistanjije, iyo umuntu burya yistanjije amaze kwihagarika, hagomba kugira akantu k'akanuko gake gasigara hahandi umwanda usohokera. ni ukuvuga ngo mu kibuno, akramakumullah, twavuze ko kubera ko turi muri fiqh tuzadusobanura buri kantu kugira ngo byumvikane. ni ukuvuga ngo hariya mu kibuno aho umwanda usohokera, niyo wakoza gute, burya kuri uriya mwenge neza hari akantu kagomba kuhasigara gato, nubwo gashobora kuba gato cyane ariko kakanuko. akanga ku Islam burakababarira,
ndetse n'iyo umuntu asaye isari irakirwa nta kibazo. Nk'uko iyo umuntu akoresheje amabuye mu kwistanje ukozaho umwanda waturutse, niyo wakoresha amabuye angahe hari akantu gato gasigara k'umwanda gato k'akanuko, kari ubuyisilamu burakababarira ndetse n'isari irakirwa nyuma y'uko umuntu aba yatawaje. icya gatanu twunguka muri hadith mashru'iyatu ghasl al-yad min nawm al-layl وتقدم الخلاف في تخصيص الليل والخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. icya gatanu twunguka muri hadith nuko iyo umuntu abyutse mu bitotsi by'ijoro yoza ibiganza bye gatatu mbere yuko agira ikintu akoraho. Ibi ngibi umuntu kubikora bimufitiye akamaro ku bijyanye n'isuku ye nkawe nk'umuntu. Twanabonye gutandukana kw'abamenye se n'ibitotsi by'amanywa byinjiramo cyangwa n'ibitotsi by'ijoro gusa icyo twabonye gifite imbaraga ni ibitotsi by'ijoro gusa, hamwe nuko hari abamenye ubona ko no ku manywa igihe waryamye ukabyuka nabwo woza bya biganza byawe gatatu, bityo rero nabyo byaba byiza kurushaho. Ariko hadith abamenyi babona yuko icy'imbaraga ari uko ivuga mu ijoro cyane cyane. Twanarebye masala ese koza ibi biganza ubyutse ni sunna ni itegeko, twabonye ko igifite imbaraga ari uko ari sunna, ariko sunna utari ukwiye kureka, kuko hari abantu bagira uburwayi iyo bumvishe ngo ikintu ni sunna ni nkaho bumubwiye ngo kireke. Icyo ni ikibazo muri fitna dufite mu bihe bya nyuma. icya gatandatu twunguka muri hadith wujubul wudu'i min an-nawm, nuko ari itegeko yuko umuntu atawaza igihe avuye mu bitotsi, nuko umuntu ari itegeko mu Islam gutawaza ukangutse uvuye mu bitotsi. Ibi ngibi bisobanuye iki? Iyo umuntu abyutse yasinziriye ibitotsi bya nyabyo, kwanza uba wataye wudu, ntiwemerewe gusara utongeye gutawaza. Bityo rero ni itegeko yuko usari ari uko watawaje, dore ko mu bitengura wudu no mu bituma umuntu atakaza wudu isuku harimo gusinzira ibitotsi bya nyabyo bikabije, aribyo byitwa an-nawmul amiq. icya karindwi twunguka muri hadith an-nahyu an idkhaliha al-ina'a qabla ghasliha, nuko iyi hadith iratuza yuko igihe umuntu abyutse atayemerewe kugira icyombo akoraho atabanje koza bya biganza bye. wa huwa imma lit-tahrim aw lil-karaha, uku kubuzwa bushobora kuba kwa haram. Iyo bavuze tahrim no kuvuga ngo ku buryo iyo ukoze kuri cya cyombo ushobora kubona icyaha ku mana, cyangwa se kukaba ukubuza kwa karaha bikahita biba makruh, bikaba atari byiza ariko ukaba utandikirwa icyaha gusa, bikaba bidashimishije. ala al-khilaf, aho ni ku gutandukana kw'abamenyi. Mu bamenyi harabona ko ni haram iyo ubyutse kugira icyo ukora utabanje koza bya biganza byawe. Hari n'ababona yuko ari makruh, atari byiza ariko bitagera ku rwego rwo kuba haram. fi wujubi al-ghasl aw istihbabi, kubera ikibano babona yuko ari haram nawe bakabona ko ari makruh, ni igihe ni kubera masala twarebye ese ubundi koza ibiganza ubyutse muri rya joro ni itegeko cyangwa ni sunna. Bisobanuye ko ababona ko ari itegeko harimo na Imam Ahmad, ubwo icyo gihe iyo ukoze ku cyombo uba ukoze igikorwa cya haram Imana yabujije, kuko ikintu Imana yabujije kiba kimeze nk'ikimana yabujije. Nabona yuko koza ibiganza ubyutse ari sunna, ari nabo jumhura benshi mu bamenyi, ubwo babitwara min babil karaha, bakabona yuko kugira icyombo ukoraho utabanje koza bya biganza byawe ubyutse mu ijoro bisigara ari makruh, ariko bitagera ku rwego rwo kuba muharram cyangwa se rwo kuba haram. hada wallahu a'la wa a'lam. نعم. إتشامنا نتكونك مري حديث الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة. kubera ikintu Imana sallallahu alaihi wasallam itubwira ngo igihe ubyutse mu ijoro mbere yo kugira ikintu ukoraho banza woza ibiganza byawe. Ikigaragara muri ibi ni an-nadhafa, impamvu nyamukuru ni kugira ngo ugire isuku, nawe bigufitiye akamaro ni ukugira ngo ube umuntu ufite isuku. Igihe ubyutse ukangutse mbere yo kugira icyo ufata banza woza ibiganza byawe mu rwego rw'isuku, kuko ubuyisilamu ni isuku. ولكن الحكم للغالب فيشرع غسلها ولو حفظها بكيس ونحو ذلك. ariko الحكم للغالب ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukugira ngo ni ukuvuga ngo impamvu ubuyisilamu butubwira koza bya biganza si isuku gusa ngo kubera ko hari umwanda gusa wakozeho, ni ukoza ibiganza gusa. kabone niyo warara wambaye ga cyangwa se wambaye ishashi cyangwa se wambaye ikintu icyo ari cyo cyose kibitwikiriye urabyoza kugira ngo gusa litabud min babi ta'abbud, muri yo kugira ngo ubone ibihembo by'iyi ibada. Turi kumwe muri yo kugira ngo ubone ibihembo by'iyi ibada. Icyacyenda twunguka muri hadith ari nacyo cya nyuma qawluhu, iri jambo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze muri hadith ngo wa idha istayqadha, umwe muri mwe nabyuka, ظاهره أنه حديث واحد كما في البخاري فقد جعلهما حديثا واحدا لاتحاد سندهما.
ولكنهما في الموطأ وعند مسلم حديثان. ubundi mu gitabo cya al-Imam al-Bukhari rahimahullah, iyi hadithi irimo wa idha stayqadha, iyi ngiyi twasomye wa idha stayqadha ahadukum min nawmihi, ubundi ni hadithi imwe, ni hadithi imwe muri Bukhari. naho mu gitabo al-Muwatta cya Imam Malik n'igitabo Sahihu Muslim cya Imam Muslim ni hadithi zigera kuri ebyiri. iyo wenda ni indi faida y'abatulabul ilm ba mutakhassisina muri hadith, abari hasi wenda bishobora kubagora gupfa kumenya ibyo ari byo, kujya kumenya sanadi n'ibyayo, ibyo n'ibindi wenda byegeye hejuru ho gato. Al-muhim, ibyo rero nibyo twunguka muri iyi hadithi bigera ku 9 tuvuze. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yatwakirira ubu mwanya tuba dufashe twiga idini ryacu, tukazabisanga imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya 4 turayirangije, tuzakomereza ubutaha kuri hadithi ya 5. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.